voin hi kumsang ni somni le panni September ni somthum ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu zong te chibai kan buk le thau chewa tin voin hi ka pian cham ka birthday ania ka birthday min lom pui tu te zong chunga khan lom thu ka soya tin September ni somthuma piang zong te in javain pian cham lom pui na chibai ka buk thau bok cheu ani tuntuma hian global roundup kan nei dona Mashe kan thurbing bar tura rod chu Ukraine ramchunga indona kalmek le chumi nang hongte ani donani US Florida state US ramchunga thipui antor to zong zinga rap thak berle na bermai chu athleng me kan tin an reporta he thipui hurricane Ian tia an soi hian Southwest Florida anti Florida state chimthang lampang chu na sa takmai na nuaya he thipui na takmai hurricane Ian tia an soi hian anoi mek lain tuilian rap thak takmai asiam zui boka hei hian mi pui makta duai khatle point paruk zat chen na chu tuipui hnuaya da ko thler ta chu luipui luanga achang zota ni tin US media khrang ta chuan an reporta India media lian takmai The Times of India in report an pek dan chuan he thipui hi powerful storm tia an soinia US in thipui an lo torto record zonga tuntruma noi mek tu thipui hurricane Ian hi Ana berani tin han report ane Florida State Coastal Sheriff Office satranga report anpek dan chuan mipui tam tak te chu in chunga antanga kongka hi hongam ani tolawa in chong hnuailam te chu tuin na sataka achim to wangin in chong chunglama te tangin mitam tak te chu heting hian anom meka khoyama kalchuangam ani lo wangin chan chuana thome kania mase heng chan chuana tei chak takin kalpui thai ani lowa thipui na takmai hian anuai na le asul nu te thilhlom tak tam tak alo ma wangin Florida state chimthlang lampanga cheng mipui tam tak te chu tuna hian anmani in chunga eile in turpo nei tolovin antang khang me kani tin an report ane he hurricane thipui na takmai hi alo chuatran na epicenter nia an soi chu Cayo Costa thierkar bullok atangin niin an reporta US mi puiten an torna lianber chu electric power supply an nei thei talo hi ania Florida state chunga mi makta doi khatle point ruk zat ta chuan sumdon na thil le ejon na dangkong sanga anmamo electric power supply chu an mu thei tak lo wangin harsatna antok mek boka hurricane Ian tia an soi Florida state chunga thipui na takmai thokmek hi anat jong hi darkar khata kilometer janhi somli le pakhat jata chakin he thipui hi akala thipui kalna zona building le sumdon mun tam tak ta chu anoi chiain achim rum bok ane the statement chuan report anpek danin Al Jazeera reporter kumsam sari le panhia upa chu deltona khopui atangin he thipui thlendan le chan chuan na antho dante tuilianin alak bole thipuin anoi awanga mihring anom na chin hriat lo enge muzat anomani ti a report mek lain awm na mun hi thipui hian aron noi ve ta ka wangin athi nia an hriat thule tunthleng chuan mu alani lowani ti an report bok US President Joe Biden chuan he thipui rap thak takhi Florida state history a thipui na ber record ania tuna hi chuan US official tele chan chuan na thoktu pol thrang te point nunna chan zat te liam tur zat tele thlipuin bungrua ati chiat zat te mihring anom na chin hriat lo te hi engjat chiange anni ti po hriat thai ani ri lowa voile khata mitam takin arwala nunnan chan thutna hun rap thak tak chu alo thlengani ati the statement hian voin chommalama report anpek dan chuan US border patrol ta chuan statement ti chuaka report anpek dan chuan mi somni le pathum anom na chin hriat lo ta jinga mi chu mu chu ani toni antia South Carolina lama po inral rin na darwak ania he thlipui hurricane Ian hian anoi mai thainia an hriat awangin Mayor John Tackleberg chuan power station zongjong ta chu shut down turin order achuangala thlipuina le hlawm tak mai chuan minron hualmeka South Carolina chunga mipui cheng zongjong ta chu pona an chuak turane lowa kodlai chu noknei nuain awm meka he thlipui tho khatna hian minnang meka ni tin ha report bok US National Hurricane Center atanga thu chua an siam dan chuan hurricane hi South Carolina hian alo thleng trap towa tuna hian he state hi apan meka chu wangin mipui te lo in ral ring turin hriat tir in nia tin thu chua an siam zui bok ane
Florida State le Achevelte thlipuina takmai Hurricane Ian hian anoi mek lain India Today chuan voin chawhma dar som pakhat vela report anpek dan chuan Afghan capital Kabul khopuya education center chu thichul bom manga bei ania civil mi poisoi lo tam takten nunna anchana ni tin an reporta hethil thleng chungchanga hian Afghan police ten report anpek dan chuan Kabul education center hi nimin lama khan thichil bom mang hian bei aningeya high school zirlai student zongjong te hian exam machon turin in buat saina an kalpui meka mase van doi thak takin high school chunga hian mi pakhat alo luta abom pai chu atipuak zui ngala hei wang hian mitam takin nunna an chan pha hriat thei chuna atlembera mi som pakwai nunna an chan towa mi som nile pasari zatin hliamna tak an tur bokani tin police thupuang tu Khalid Zadan chuan asoibok Afghan capital Kabul khopuya education center tia ansai hi kach tin amingwa ania Afghan Taliban Interior Ministry thupuang tu Abdul Nafi Takor chuan Kabul khopuya Shia Muslim hote an chena munbik area chunga bomdang manga beina po athenga mase heta hian hliam torle nunna chan hanom lowa mase Kabul education center hi exam machon tura inbot saimek zirlai tam takte achunga hanom laya bom hi tipua ani takawangin hunlung chiat thak tak kantok ta nunna chan le hliam tur han tam talhea hetianga chiatna hathlenna mun hi security team ta chuan an pan ngala tuna hian amhuna anom meka nunna chan zat mi som pakwale hliam tur zat mi som ni pasari ba ka hian nunna chan dangpo anom nia hriat ania tin hliam tur dangpo engemo zat anom hriat ania security team ta hian an fin fian huwa he thi chilboma wanga nunna chan hi engzat chiange omtile hliam tur hi engzat chiange ni ti chu puan chian le ani don ani atibok Kabul khopuya hian September ne somni le pakhata khan chiatna rap thak tak an lo tok towa restaurant pakhata boma pu wangin mi pathum lai nunna anchana mi som le pathumin hliamna tak an tur boka heng hliam tur le nunna chan zongjong ta hi civilian poisoi lo te vek ania tichuan hemima August ni Sharia Khan Kabul khopui Western District ka Shia Muslim community te an chen tamna mun le an tlo tamber na mun bazar le kothler vel chu bom manga bai ania khamitum khan Sunni Muslim militia group te chuan keimani tini tin an puang zar ane tichuan August ni Sharia in beina thlenga hian nunna chan hi pariat anoma hliam tur somni le panni anum boka Kabul Education Center nimina bei anina hian nunna chan le hliam tur zathi official thren khatten hanlo puan zar to ai hian Kabul Interior Ministry in thuchua an siamatranga alan dan chuan an tamjok doni in ahriata Kabul khopuya tun nai maya trumthum ngot mai hetianga civil mi poisoi lo te thina hathena wang hian Taliban te hian Afghan mi pui ven himna le security thila hian hlo chamna lian tak an tok meka hei wang hian anram chunga ro rel na le in obna chikrang trang an kalpui dan le in rel bol dan da chu thak thenga hanin siam thani lo chuan Kabul khopui hi engtika ma ralmong takin aumdon lawani tin an report bok Russia le Ukraine boina lampang hi han hoi vele thungila voin chun dar som pani vela Al Jazeera in report an pek dan chuan Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine rambung than chung pani Zaporizhia region le Kherson region te chu independent ram hanni tin apung jarta hei hi media te na thupon satlia nilawin Russia chuan danang takin independent rama apomani ti apon jarna ania indo pui panni na nulampanga indo na raphak ber Europe khomol puya hian atheng meka thasari chungzat mai he indo na hian ao towa Russian President Vladimir Putin chuan indo na Ukraine ram chunga athen malok khan Eastern Ukraine region panni Donetsk le Luhansk region ta chu independent rama recognize anni tin Russia chuan mania ro in rel independent rama apomani tin halopung jar towa Russia chuan heng region panni ta hi independent ram anni tia apom pui masak jok Donetsk le Luhansk region ta hi Ukraine anrun tiratang khan anthunai na hnuaya da Russia rambung than chunga rin lu chu anthil tumlian tak ta jingami ania haibaka hian Eastern Ukraine atanga Moldova ramchunga Transnistria region chu olsam taka ankal tlang thaina turin Ukraine chimlampanga region hajau thayang ber chu lak atum bokani tin han reporta tichuan hetianga ati hlotlin thaina turle
Transnistria region chunga separatist rebels hote anum na mun le Russian sipai te po andu duwa handalu thaina mun hi olsam taka ankal tlang thaina turin Ukraine chim lampang hi lakbel atum ta ni ti in han reporta tichuan hetianga Transnistria region hi olsam taka ankal po thaina turin Zaporizhia le Kherson region te chu Kyiv rural an hoya omni lovin independent ram hanni ti in apompui le ta Russian President Vladimir Putin hian athil tumber chu anram chunga heng independent rama apompui zongjong te hi international law bo chelo le danang taka anram chunga rinlu ani thaina turin Ukraine rambung thanilawin mania rowin rel independent ram hanni na hi apompui ma sapota tichuan anram chunga rinlu tur hian Kyiv phalna apek le Ukraine parliament in anpompui na ngai tolawin heng region palia Russia in military civil administration adina thunai tu hada zongjong te hian Russia ramchunga lu chu andu thu hanpong zaranga tichuan miram chu saka international law bo chia anga langsilawin heng independent rama apom puitak Ukraine territory chung Zaporizhia region te Kherson region te Luhansk le Donetsk region te hi anram chunga arin lu tanga tichuan Kyiv opnan huaya tang hian Moscow rural nan huaya olsam takin han lalu tanga annexation chu lotling takin kalpui atumani tin han reporta hewang hian heng region pani ta hi independent rama puangle ani thu han soibok heti lai hian voina vek September ni samthuma hian Russian President Vladimir Putin hian Hall of the Grand Kremlin Palace dia han soi marble le rangkachak manga han chai moi Russian military chunga heroes dia han soi miro puita hriat rengna turatana anbuat sai hall ro pui takmai Gergivki Hall of the Grand Kremlin Palace dia hansaya hian Russia local time chonhudar thuma khan Ukraine rambung thanchung kanron saifau tren Zaporizhia region te Kherson region te Luhansk region le Donetsk region te chu danang takin vote line anram chunga rinlu thei anita heng region palia mipui cheng te hian Kremlin rural nan huaya lawlu anduni ti vote manga anti lanba ka hian kanrambung thanchunga rinlu andu thu hanron thlena danang takin heng region pali te hi Russian Federation huaya laklu thai aneta ni tin apuang zar tabok ani Russian he annexation hi kaltlang pui hatum nge nia hriat anita ka wang hian UN Secretary General Antonio Guterres chuan media tema interview hanai zui ngala UN Secretary General Antonio Guterres hian asaidan chuan United Nations Charter chu Russia annexation hian bo chiain Russia tana kumkhua thilpoi taktur chu akhoi tani atia he annexation hi kaltlang pui ani hunhuna United Nations Charter chu Russia hian abo chedon tina ania tin dan noya he hian dikna chanbo anei lo boka annexation an kalpui dan hi dan lawanga kalpui na ni tin UN Secretary General Antonio Guterres hian asoi chuak ngala khovel ramsang sang ta chuan February ni somni le pali tranga Russia in Ukraine arun na hi khovel ramsang sang le ramro pui berber te point an pompui thailo le an do dal thu an puang deu vek towa tunlai khovel modan wala hian hetianga in run na hian mun achang tolowa he in run na ringot ba ka hian annexation plan akal pui mek khi thil hlom tak ania Russian malakdan Russia move chu thil hlom tak in donarap thak tak chok chuak thai anita tuna hian annexation plan hi an tumang hian an kaltlang pui ni chuan in donarap thak tak mai a cho chua don awangin khovel mi pui tam tak te hian an tur don ani ati UN Secretary General Antonio Guterres hian United Nations Charter hi Russia hian annexation plan hi a kaltlang pui ni chuan a bo chedon ani tia a pon zarba ka hian UN General Assembly akhan Ukraine rambung thanchunga region palita hi Russia hian anram chunga arin lutani chuan United Nations Charter hi Russia hian abo chedonani tin thutluk na anlo siam towa the charter hi bo chiatani chuan Russia hi UN Security Council le UN General Assembly member atang hian pet chua ani ngai dona chuthil chu halo thlengani chuan United Nations Organization body a hian natakin ngong anei anring bok ane UN Security Council le UN General Assembly akhan India chu UN Security Council member nget permanent member ne turin nasatakin nor hania UN Security Council a hian India hi member ngeta tan laklu ani chuan
veto power nei ram hani veto dona maswe herod na hi tuntin huna chuan kaltlang pui halani rilowa tin heti rual che hian UN Security Council body hi reform atulani tin ram thrang ten rotna hanthlen boka ram enge moza ta tangin herod na hi alu wangin UN Security Council siam thatna le in sik soina reformation chu thengai tura ngai ani bok ani CNBC report an pek dan chuan Russia hi Ukraine ram chunga indona kalme ka hian an ram chunga Ukraine rambung thran chung region palingot mai rinlu atum na hi United Nations Organization General Assembly chuan UN Charter Board chetna ani donani tia anlo pas to wangin President Vladimir Putin an tuna ruam hanna siamle thila kalpui dan zongjong atang hian United Nations Charter hi board chet ani ngai don niin halangta UN Charter Board chatu te hi United Nations Organization hian amem baratanga anor chuangai atul dona chuti huna chuan UN Security Council a hian veto power nei rampali hanom dona chu chuan thutluk na omjenei lo le UN Security Council a hian engthuma rel hlei theilowin atoizonga soifia don chuan veto power pali te hi in book tok takin hanom theidona chu chuan UN Security Council rorel na chu harsatna athlen thei bangin veto power hi in book tok chi anilowin ama UN in book tok lo tura ruam manna halo siam to angin veto power nei turin ram pakhat chu laklu atul mai thayani tin han report bok hetilai hian ABC News Agency report an pek dan chuan India hi veto power nei turin UN Security Council a hian laklu atan hian aom khan ber ania masatuna hian Ukraine indona kalmeka US le athurwal pui ram thrang khothang ram tenen hian direct taka in muthiam lo na neilo masala US chuan tuna hian Pakistan tan F-16 fighter jet chu upgrade sak atum meka chu India chuan adulo thu voitam tak apongzar towa US hian Pakistan tana F-16 fighter jet te hi upgrade sak tak takani chuan Indian and hian US hian in muthiam lo na lian tak an nei mai thaini tin han reporta chu chuan UN Security Council a India permanent member ni tura laklu rotna hi angong ngei mitam tak te chuan an ring bokani tin han report ani AFP News Agency report an pek dan chuan UN Security Council meeting nei hunatan hian voin zirtopni hi ruat ania heta hian Ukraine ramchunga thilthlen dan le Nord Stream gas pipeline Russia in akal puidan chungchang ta hi discussion soiho na anai dona UN Security Council meeting anai huna hian India chungchang po hi soilan ani tel 102 an soya heti role hian United States le Albania te chuan draft resolution an siama voina UN Security Council thutkhom anai tura hian he draft resolution hi an soiho lian ber turnin halangta Russian Federation Organization hian danang takin thil kalpui lawin illegal so-called anti-referenda chu akalpui ani tin Russian Federation in referendum akalpui dan hi danlo anga thil kalpui na ani wangin United Nations chuan hei hi apom pui lawa ademani ti chu thutluk na siampui antum dona hei baka hian Russia hian achan le wangdang engma moputur soilowin chople chilin Ukraine ramchunga tang hian asipai tahi anu ker turani tin rotna anthlen don boka heng draft resolution pani tahi UN Security Council meeting voina nei tura hian an soi ho tur lian ber ta jingami ani don ta he thutuk na hian omzia anei thui hle don ani tin an report bok ani Al Jazeera in report an pek dan chuan voina UN Security Council meeting an nei tur hi Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan emergency meeting nei tura UN Secretary General Antonio Guterres nena ngenna athena wanga he meeting hi nei tur hanni thu han report boka President Volodymyr Zelensky hian Ukrainian region pali Kremlin in anram chunga rinlu atum chungchanga le President Vladimir Putin hian heng document ata hian ming sign in anram chunga rinlu ta voina annex atum chungchanga hian UN Security Council hian in nga chan tur mumal tak anaya chuin ngana engtiklai po omrang UN Charter noya hian fundamental decision siam turin kan phutani atia India media News 18 in report unpack dan chuan voina UN Security Council meeting anai tura hian thutluk na ansiam dana zirin Russia tan hian apoilo thaidona President Vladimir Putin chuan nuclear ral thuam mangin
Ukraine rambung than pali te hi ven him atum dona masa Ukrainian troops ta chuan Russian sipai ta chu mun tam takatangin annor chok mek jela Donetsk doorstep tia ansoi Donetsk region chunga mun poimo takmai limen khwa chu Russian sipai ta kutatranga chu sakturin tuna hian beimekania limen khopui chung hi Ukraine sipai ta chuan anlu chiltoa Moscow sipai ta hi azawain an chokim trap toni tin an report bok Ferguson report an pek tan chuan limen town hi Moscow sipai ta tana kongkapui anideu bera sipai ta hena ral thuam le eile in tur chi sang an supply na line poimo tak ania Oskil river kaltlangin Russian sipai ta hian limen town hi supply tam tak an ron thon da khom na mun haplian takatan an manga Russian sipai ten limen town na defensive barrier anti inven himna ta na hindai dan na bang han siam zongjong an ral thuam tam tak ta chu Ukraine sipai ta chuan voin hian an chu chiat saka Moscow troops ringa atam jok ta chuan limen town hi an tol chua san towa Ukraine sipai ta hian an lu chil zela tuna hian in beina atheng meka helai mun limen town hi Ukraine sipai ta hian azawaya an thunun na hnuaya an da theini chuan Russian sipai Donetsk river chaklampang eastern Ukraine omjong chong te tan hian Moscow in supply apek theina kongpuyom chun ani riwangin Ukraine sipai talaka hian Moscow sipai ta hi antlom sat luka ngai thai ani donani tin han report bok ani chanchin kan bot sailai voin chanu dan hi le minute somni thlengkha chuan Forbesian live update an nei na limen town chunga hian in dona hi halakal mek zela Russian sipai ta chu anhung tol zoka antrang mek ani tin an report ani Ukrainian counter offensive hian Oskil defensive line chu tuna hian an beimek boka Oskil huna Ukrainian counter offensive hi nale chaktaka kalpuyania thipuyang main Ukraine sipai ta hi hanron thok chuaka Russian sipai ta nen hian anin nuaita helai huna hian in donarap thak tak mai chu atheng meka tuten nge nena changjok don ti chu hriat anilowa mase Ukrainian armed force ta chuan Oskil defensive line hi tichia in hanchok boivek towa tuna hian Russian sipai ta hi GI takin hanom meka anung toljok laom lo masela Ukrainian armed force ta hian nataka annor meka wangin Russian sipai ta hi han GI hlea hei wang hian Moscow sipai ta hi anung toljoka antran nge harinomani tin han report bok ani tin heiba ka hian Russia supply hub lian tak mai Oskil a hian aum boka Oskil le limen khopui ta hi Ukraine armed force ten an control nan huaya anda theini chuan Russia in anram chunga tanga an sipai te thuam chak tura supply hanron pek na ral thum chi khrang hanron thon na kong pui chu dan cha ani dona chutianga dang chatur chuan voin hian Ukraine sipai ta chu anor tu zoka antrang meka Russian sipai ten Donbas regiona supply hanron pek na mun pui Oskil rivera atlembera lei bridge panga lai mai chu Ukraine sipai ta hian an bom dar vek toni tin an reporta ti chuan Oskil le a chevel zongjong te limen town ta hi Ukraine sipai ta hian an control na hnuaya da tumin voin hian natakin anin nuai mekani tin han report ani Newsweek in han report dan chuan Moscow sipai ta le Ukrainian armed force te voina anin khoinoi na hian limen town na anin dona le Oskil river chevela anin dona hi in dona lian thamper ta jingami ania hengmun panhi ta hi Ukraine ramchunga ommek Moscow sipai ta tan chuan mun poimo berber te ania critical railway juncture hanti railway kaltlanga supply hanron pek chuana mun poimo tak ani boka tuipui kaltlanga Russia in supply pek na mun pui hani boka helai huna hian Russian sipai te supply hi dancha ani chuan Ukraine ramchunga mun franga Russian sipai ommek ta chuan supply tam tak anton theidon lo wangin Ukrainian counter-offensive thipui angmaya rontlelaka hian dinghet zolowin tuna hian anung tolzoka Moscow sipai ta chu hantrang meka Ukrainian armed force ten counter-offensive operation hankalpui mek na hi anasot lea achan lian tak pakhat awma Russian upper house in danang taka anram chunga rinlu ani thu hanpuan male nuclear ral thom manga ven himna hankalpui ma region pali Donetsk te Luhansk te Zaporizhia le Kherson region te hi athai anga zaw ankuta laklet antuma wangin natakin counter-offensive hi hetiang hian kalpuyania limen town le Oskil river chevel baka hian
counter-offensive operation kalpuya Ukrainian Armed Forces ten Russian sipai then khat anman na mun awm boka July mun chu Luhansk region chunga marlampanga ania helai muna hian Ukrainian Armed Forces te hian Russian sipai te hi then khat anmana then khat chu anum chok boka President Vladimir Putin an independent drama apom puya apon mek lain Ukrainian Armed Forces te chuan heng mun te hi anlak bel zelani tin AFP News Agency reporter Michael McKay chuan asoibok ane heti lai hian Belarus President Pavlo Lukashenko chuan Moscow in sipayatana alak bel sipai singkhat sang ni ta chu Belarus ram chunga Russia in a deploy chu harem tita President Vladimir Putin an military mobilization akalpui me katranga sipai anlak bel singkhat dangta hi November le February tha inkara hian Belarus ram chunga andalu hi rem ati taboka Belarusian President Pavlo Lukashenko hian asoidan chuan Ukraine ram chunga hindona mai baka hian Western ram sang ta chuan ultimatum tam tak an siama chuwang chuan Russian Federation le Belarus ram pumpuya hian full scale war chu machon mai turin inbot saina kan kalpui me kani atibok Russian President Vladimir Putin an voina independent drama Zaporizhia region le Kherson region te independent drama puanga annexation plan chu kaltlang puituma malakna anei meka wang hian voin hian Ukraine ram chunga indona le US le thurwal pui Western tangrual poltele Russia inkara hian borok satak om chhomek boka US President Joe Biden chuan press briefing nain Russia in sipai thachakna manga miram chu saka anram chunga rinlut tura ruam manna asiam le annexation plan akalpui dan jongjong te referendum akalpuya vote anlak dan jongjong te hi tuna hian US chuan apom puilawa nakina po apom puidon heklawa engtika ma dan lawanga miram chu sakna hi US chuan apom pui ngai don lawani ati Russian President Vladimir Putin chuan nimin piamaya khan Ukrainian Armed Forces jongjong ta chu in surrender mai turin haloti towa tuna hian Ukraine sipai jongjong ta hian anral thuam ta tunga kan kuta anin hlanani chuan he in surrender na hun hi kan honga zalen takin chua zalen anivek donani atia Ukraine ram chunga kan thil tum jongjong ta chu tuna hian ti hlotlin ani to dona mindo dal zonga Ukraine sipai te anchet zuizel hi atul to lawani tin halo soitoa mase Ukraine hian impact maya ral thuam tungchu antum lo na sahlea Ukrainian President Volodymyr Zelensky a Chief of Staff chuan thuchua voin khan asiam zui ngala Russian troops southern hian in surrender turin ati ve thunga tun hi indam kho chhuana tana chance thatak ania he hun tha hi bopel lawa inral thom ta tunga kan kuta in pe mai tur hian Moscow sipai jongjong ta tan hun tha kan pe mek chawni atia Russian media Interfax News Agency in report anpek dan chuan Moscow in Ukraine laka hian warning apek tele vokhan na apek jongjong ta chu enga ma Ukrainian Armed Forces te hian ngai lowin tuna hian kan sipai te inpek na turin hun an hong ve thunga Ukraine sipai te thachakna nar NATO point thuchua an siama NATO alliance chuan Ukraine ramchunga hian critical infrastructure chu sang ta chu ti chiat emo Ukraine ramchunga hian ramlak tuma in beina omzui jalani chuan NATO nen hian in machon atul donani tin Russia laka hian vaulet na an pe boka he boruak chetak le sosang takara hian Russia chuan athil tum lian tak mai region pali Russian Federation chunga rinlu tuma ruam manna asiam chu kaltlang puimek zelani tin han report bok ane ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kanbot sai thaite nile phot sela voin hi kapian champha hani rolin hritlangin minlabom boideu hlaka wangin kan chanchin thar te ngai thak anwam lo deuh hret mai thaya kan video lo thir tu le ngai thatu jong jong ten milo hret thiam thau turin kan ngen chau ane kan channel la subscribe lo jong jong te khan milo subscribe sak thau turin kan som chawa ti chuan lo in en kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia